emakhaya but vele bahola kancane siyacela litiko limane libabukele inkosi yami mina nje ngeke ngacabanga honorable minister lengimthandza wona lengimhloniphayo ngiko nje uvalive ngathi namhla liphasanyana honorable minister nginawo vele ukuhlonipha kakhulu engabe mina nje ngiyacabanga nangake ngibuye eParliament bangende minister of works stop sami sekucala minister ngafe ngithi on Friday nga5 Zambama tonke imoto kahulumende tiyapaka nangafika nje mina ngisime lapho ngithi tonke imoto kahulumende tiyapaka nabe kubita kuthi ngento esikelemi kokuthi lo hambe ngayo le moto ibhekane naye ngqo lendzaba yokuthi ayibhadale lendzaba engabe nangakuzama nje minister kulo 2 years lo sele ngibuka nje matula nje abo commerce wendani commerce ngeweekend because sinema essential services like emaphoyisa tibhedlela labo bangahamba but ukhanza na ngilomvo ka commerce imoto isemgcwabeni ngangemgcibeli layishe la mgcwabeni but lo fuel ngilele stambala namhlala ukuthi uhambe ngayo engabe nangakuzama nje mizu ngalesihlanu bese ubiza usidu ukhanza umhlonishwa welcome hambe ngale moto ukapi ukhanza ngibani hambe ngale moto ukapi engabe ngeke sekusi reducele yini lenzaba tabo fuel ngalana ke kuma security forces honorable minister kuvalwe ngelihlahla because lo laba mangcukela laba letulu banabo 2 wetimoto ngalesihlanu uthatha le moto phela akashiye le moto ngalesihlanu ahamba ekhala kanti unayo imali ekuthenga imoto so kuhamba lo fuel sengigcina ke buhlungu bami nami ngongilo ubeka buhlungu bakhe phela live lonke lithi mgwaqo we appreciate that and we appreciate ema efforts leni wendawo yebo kona asengikabonakali kangakanani but nje siyathemba masinyana tawuvela siya appreciate le planning leni sayenda lapha kithi eNorthern Hawk nanaya idepot ya babe mhlongo lapha emzimnene yathi lo mfumzali tawu retire buhlungu yathi tawuhamba letinwele kude lutho kude simshayela totitoti size sitwe ngigule le nayo le ka building le SP sicela manje nizame lo mhlungu angika retire nje manje naye nawo kabitwa le mana azama noma say truck nje mana operate nabu ke buhlungu bami honorable minister mhla ka 2 December kuvela inhlekelele emayiwane shamayiwane shanzingeni sham mhlangatani and part of Maphalaleni cha ke baye okay kimabedanga vele baya ku minister le eMaphalaleni kimcha abedanga seke nasi lesithembiso lesingivisa abhlungu ngeminister lithi ke litiko after everything has been done lithi nomhlonishwa to try and help you la sito ngoba kwami mina kami ngiyafika nangetinyawo kuvulela nje lamaswati ukuthi kube nale movement bangato limatana emakhaya uthi ke works cha mhlonishwa stakulethela contract bayangitshela no contract bathi ngicomutech kanzi nginayo nombo yakho comutech kuka bathi yebo utawuta hayi basatanginika works I go ahead cha ke that was 2 December ngibite sive wamne sive siyangitsanza ngiyakhwala ukusibita sithi sive 308 webantu stova umhlonishwa uthini ngicushe tinkwatami lapha kumatini ngiletha umlayedi ubuya ka works cha bekunene uthi uhulumende angisinami nangile makhanga bangihulumende uthi uhulumende anginililele ngemigwaco bese ngiyanitshela ukuthi utawuthumela icontract eligama lale contract nali litawuqala nini angithi ngithethe ku works 2 December 2 January 2 February 2 March siya 2 April 4 months late what about the credibility of the government angifuni ukukhuluma nge-MP of the government bengicela ngente leso chair mane ke noma senimletha lilanga linye labambato banelithemba lehulumende ukuthi uhulumende venazi into uyayena up to today akuhambeka akusena nzaba nyalo ngemagani bamixe imachinery yasebenza lapha kuphyodama emehlweni engwenyama itozi ngwenyama qha yasetshendo batsuka lapho baphinze bathatha kwabiyele emuva ngicela ke inkosi yami che umane ungiside bamane balethe le contract bangithembisa yini umane usebenze noma lilanga linye at least labami babone nembala nangihulumende bathi bese bayajikisa sitawuchubeka sihambele emenene ngiyabonga che wami asibonge mhlonishwa within time chaza phela mhlonishwa ukuthi sithemva kwaloku sigcina kuphi sibale sinani isikhathi sukuma mhlonishwa khonga uthi ngiyabonga che lokunye lokusele ngilokuthi le budget
le budget chair ngihambe enyaseni bahlonishwa incane le mali vele kufuna ukuthi i rejecteke ikhone kwenyuka bahlonishwa beyazi